Emakhosini enibingelela ugogokwashube ebantwini abangakaze bangene ba-subscribe baphinde ba-like ukuze phela wonke amavidiyo esiwathumelayo abantu bakwazi ukuthi bahlezi bewathola ngaso sonke isikhathi. Engithanda ukuthi sike sikhulume ngako namhlanje, ake sikhulumeni ngendaba yezulu. Lethu bese bahlali izulu. Abantu mabangahlali bathi bahlale baphumule ngoba kunomuntu okuplanelayo. Yabona wena ngoba uhlezi lapho uhlezi khona, kunomuntu okuplanelayo ukuthi ufuna ukukuthumela ngezulu. Umuntu okuzondayo akazi naye ukuthi ukuzondelani. Mhlawumbe ukuzondela impumelelo yakho, mhlawumbe ukuzondela ukuthi unomuzi omuhle wena, mhlawumbe ukuzondela ukuthi izingane zakho ziyaphumelela, ufuna ukuthumela kwayona le ngane yakho le ngezulu, ayishaye ngezulu ukuze phela wena usale uzibone. Lalelani-ke, kubalulekile kakhulu ukuthi njengoba kungena ihlobo, uma kungena ihlobo wonke umuntu uyasukuma, fanele ngabe igceke liyaqina, uthola intelezi yezulu ozochela ngayo egcekeni. Umuntu angathi mangabe ethi uyaganga, uganga ngezulu athumele kuwena, afike izulu lizoganga egcekeni lakho ngoba bakhosi igceke izulu mase like langena sokuzoba umthwalo onzima kakhulu lo ukuthi uphinde uzophipha leli zulu. Izulu ke bantakwethu liyaphishwa malingenile ekhaya ngoba melike langena lishiya amaqanda lisayophinde futhi emva kweminyaka liphinde libuye futhi. So kubalekile ke kakhulu ukuthi njengoba kuqala kungena ihlobo, njengoba seliqala liduma manje izulu, basukuma abantu bayilungiselele, babe nezinto zabo zokuchela, babethele amagceke abo ukuze phela akangathi nomuntu ofundayo azofundela kuwena, ohambile othenga izulu le kamhlaba uyalingana eleshibhile azolizwa kuwena ukuthi liyasebenza ngempela na. Akangalizwa kuwena, akalizwe le komunye umngani wakhe noma le eceleni. Akangathi umuntu mengabe mhlambe kukhona izinyanga enakhelene nazo ezikhona lapho zithi zizwana amandla ngezulu, ukuthi izulu mele lidlule lishaye kuwena lingafiki laphana ekade lithunyelwe khona ngoba phela lo wena abagadlana naye uqinile, wena awuqinile, awuzivikelanga ngalutho, bese liyadlula izulu bese nawe uyathinteka egcekeni lakho ngenxa yokuthi phela wena bongazilungiselelanga ngalutho. Kubalekile kakhulu ukuthi sisukumeni, sithole izintelezi, sichele emagcekeni, siphinde futhi siqineni ukuze lingasondeli izulu ngoba kunabantu abagangile. Umuntu angakakuthumele ngezulu nje ukuthi wena uyaphumelela empilweni, yena ezakhe izinto zimile athi ngizoke ngibone. Ngalokho kumele uselikushayile kwesinye isikhathi uba nenhlanhla ngenxa yedlozi lakho usinde, kodwa futhi kumele lifikile lisayophinde libuye. Yiko lokho nje ngifuna ukukucacisa kakhulu, kumele lafika lisayophinde libuye futhi. Sekufanele ungene ezindlekweni wena uthi uyakomakhosi ukuthi abakusize, uzofika komakhosi ubeke sigankaze ngemali engaka ngoba phela mkhulu umsebenzi esesizowenza lapho ukuthi lingabe lisabuya. Kanti molivikela ukuthi lingabe lisangena usuke uzosizakala ekuthenini noma kuthiwa kuyenzeka kungenzeki kuwena, akambe kokwenzeka kwabanye abantu abangayilungiselele. Abantu esithi besikhuluma bangathathi into esiyishoyo, sikhonela kona ukuthi sinisize nikwazi ukuthi nibe nomqondo ngoba kwabe kwesinye isikhathi kunabantu vele abangambulelekile abasuke bengazazi lezi zinto lezi, kodwa ngokuthi sikhuluma omunye umuntu agcine naye sevule kumqondo ukuthi hayibo kanti ngempela khona into ewukuthi kanti uyakwazi futhi nokuthi uvike futhi kweleyo nto ingakokwenzeki. So mesikhuluma la sikhonela kona ukuthi sinivule imqondo ukuthi kunezimo ezikanje emhlabeni ekufanele sibhekelele ukuze gcineni singagcini sesingene ezinkingeni. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela lapha enizobukela khona ngomhla ka6 nomhla ka7 nomhla ka8 kuwona October ngizobe ngilapha eSoweto eProtea Glen. Ngiyabonga kakhulu abantu besazoyilungiselela ukuza makhosi.